Kani kadege Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kasni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Seng Fair Price Shop Dealer Association hapok kajingelam jong Presiden uba Anwar Khan harengkat kajingedon lang jong Treasurer Seng uba Aaron Khongwir lembar General Secretary uba Richard R Khongwir kilapan sngau ya kijing hakabaye day bat kajing tmu jong ke Sorkar ban punduna yegeru kom yo nong nakabasam yo Khaw Reshon kata nakashispa sapulai tingka sha kashispa arpheu tingka shi quintal kabalakta pat ya kidukan gibasam yo Khaw Reshon syakipait ba hakishnong baper jong ke jela hakajingi kren bat ke Batisi TV u General Secretary Seng ulupan pau ye kijing daka baong bakane kijing le jong ke Sorkar kalakta asisha ye kijing yo nong jong ki Nongsam Khaw Reshon bat hagajo ko por uliya thoru baka Seng kalada wa ye ke Sorkar baka day ban Pyntreikam no ya ke National Food Security Act arajar khatlai khnang ban yo ye ka hok bat ban tim ye kijing shisha hakabaye day bat kijing sam ya u Khaw Reshon sho umtang kata ke Sorkar kalap tharu ye gidukan ki baju sam ye Khaw Reshon bakin hap siu ye ka baikit bai ba bat ban penpoi pat ye Khaw sheki yeng ki sem jong ki briu bat kani kamdai ban long tang hakini ki por badang don ka khlam covid khat khandai hanrei la dai ban Pyntreikam bat ban le bet barabor haki por bayo Khaw Reshon la ong ru baya kani ka baikit bai ba la hap ban Beijing lut de baro kinong bu dukan ki basam ye Khaw Reshon nakapor ni ki Fair Price Shops Dealers Association ngaji Kyntu ki ministers ban peni takaji jengi ban ai kemandam nakapor in sutu peni mengiru ni don ngajong kapenta ban petso syaka Sorkar ba kidon untuk ani ki jengi bengi Kyntu abide yo sam ni Khaw Reshon kumuch penkema nadu kapor ni don nilai Kyntu ruteng minister menchoi badem iba RC lalu nilai Kyntu bat postgraduate nilai keren bat jengi te kasusah kumto te kiya ki por kiya ki snem nakapor mon banai sam Khaw bet nia bet imju pentut imjum ong mangim sam chu Khaw bele bangi kimyo te jin bat jin kam jengi ne kimyo jing demand jengi kimle kumta bat nakapor ni Khaw ni sam bet nakabnai banai bat kini jengi nakapor bet ina ya itu yang Sorkar ni itu nak pospor ban ong ba ipen mau Sorkar ba kan simkia ikini kijing bangi kum Nongsam Khaw Reshon ngi Kyntu haki kini kinat banai pada hak atrik September sena pada ajarat pra ina wan Kyntu minister berom James sama nilai Kyntu poka chamber ji postgraduate pat ngila airu ka wekinja memorandum ibaret ban itu kijing bangi Kyntu ila study ba ila pet ba bai ong ingi ba ke bai la benle menyerap insele kata tingi ila dokumen ni kata nrei pat haduk menta menne kasukun akum to mana kini ki banai la debru ha 9 Julai ajar arpo ila wani Kyntu ichi Mr. Bromji konrad sama hapok office di kamji po main secretariat but hani ka juga sniru nilai ai ka memorandum ci bani thu yang ju ijinge bangi Kyntu ka kapor kalau mai bustanat ba ila simkiawa ila sima kapor jingi bani chong bani ya discuss ba point by point gitu ki memorandum ngi ai bat kumjuru ila ongi ba insale ba ya department jingi sakot ya concern minister ba ila thoru akawe ngi order ji ba sali Kyntu James sama ya James minister concern tele se kredina otoka jingja otoka cases ba yang ilong positif no ting kimyo shu pani Kyntu jim tak sa ka sa kun ok mto teknong wa ngila pinti nei kum chimster insale yangi te ki ya kisngi ya ki por te mana kaniru how ni bunai august apply trick ajapo ni chwani Kyntu no ye health minister ba il hak ngila Kyntu office chairman ji ba ngila summit ru ini ju memandam ni ji thui ba khamtam hoi ide ga health ni ji thu abide ba ga health menta bat ngiru hagi Nongsam Khaw Reshon ngiru ilong sibenta ila ong ngiru ilong sibenta kumta ki frontline warriors kumki ong agani pandemic menta abai fight nilai persya ini ka khlam menta tingiru hala jojong ka benta hala jojong ti locality
ni kami Nongsam Khaw Reshon ni Kyntu bat ki dealers na kapor kawai dukan le se klam Kyntu lai po sopo teteng dan ki dealers Kyntu san haru shispa kidon tingi si Kyntu ye help mesa manau ye don Kyntu ki jingarap ye ngi ki Nongsam Khaw Reshon regarding the help yo no incentive ne yo no ki jingarap kum ki insurance kum ta ti ba help la syungkhia yo ngan se pet ngan se discuss with government yo don Kyntu no ki jingarap ba in ila ban a yangi ti itai ilong ji thu ibalingkot phang ke e bangi na kapor support ye Kyntu ministers ki ta jing e bi Kyntu maskwa ni thu pi hane ning ko nge ka de bot commission kat kum ka commission jo to kan NFAS act alra khalai kadon hne ka act mo kadiri ka act NFAS act kat kum kan ka act ka profit margin jungi ki fair price shop in Nongsam Khaw kade sispa supply tingka per quintal nrei ka ba commission jo ka state pade ka pentunano saka sispa arpo per quintal ka pentunano but ka hadu aja ka khandai ti niso ba kane ka jing pentuna jo state government se kala long ke ka ba la long bisbenta long la nong bagi la kala se la pen khen ini ka ya kane ka NFAS act bagi penyiar nak sispa supply sispa arpo per quintal tinggi syukur pat biang jaga Sorkar hang ni soba pet biang study biang ini ka act ada long kepala ni request ke Sorkar khamta me ba kan plat biang iaitu ki pisa baro ki ba kala sa ha ka Sorkar bahkan release no sengi kena mengingi la benio biang ini profit margin sispa supply tingka la kumbas house tam e kelas akut desi ba government ne nimtep hangno nang issue request ni kerpa ek Sorkar ba kan release no biang itu kapisa ka basa ha bade buat commission gi jungi nang ta bre tuai ne ki jingdawa jungi kumni ki jingdawa long se ke ka hop ni de banyo kata ki ong kata doorstep delivery na pois ba ar kakum ka act biang kakum ka ni ka NFAS act aja khala ni la tho shai ba yo Khaw Reshon ban sam shiki fair shop kade ban ka government kade ban poi haru adu doorstep ki ong kata ko ong ka act lamba ke agencies jonga kata ri lamba ki wholesalers ba yo Khaw Reshon ye ban poi hapo doorstep kumbulong menta menne kini stem la dep kampat long kamju long kumta detang badan kini kenyang jipang ni COVID-19 ba ni ki Nongsam Khaw ngimla su balik office police office manto Khaw kila su pa bi Khaw siapo seki snong jongi seki Nongsam sengi snong lamba ki agency jongki kata ki wholesalers ba kila poi Khaw hadu step jongi but kata lamba on payment ngap sio ko baikit ngap sio ko saya ki to kali ban poi Khaw hapo dukan jongi ngap sio ko by loading ngap sio ko by unloading but ka transportation charges barkat ngap sio te game request biang ban mau biang government ba kakum kini ga suba bu ni Khaw Reshon bodi ka Sorkar ban poi hadu hayeng kade ban le kata ni request ban mau biang ya pi ka Sorkar ba suba ban uni Khaw uni ban poi ba ha po doorstep mdetang ni ha por pandemic menta ndre yakni gis hakis dan ki bonwan kade ka kam jo Sorkar man le kane but nada but kumjuru but kene ka pisa bingi sio hadu menta inang sio na pla jo gidila ka bai loading ka bai unloading ka bai transportation inang sio na pla hadu menta menne inang sio shaki wholesaler kini ka bai kit ka bai kaliru inang sio ma ki hos kini ki agencies ki wholesaler ki ombala de film sio bai kali inang pa Khaw jo pi ni gir ki ap sio su driver ki on tingiru abo khala poi tingi nimla nong inom sio driver wa kap sio wa khala poi ye tingi ni sio ti kadai pat ka Sorkar ba yakini bar khoi pan calculate ken nadu aja khasan hadu till date mental ajon sausnam tam e ba ngila chu sio ina pla te perkat pi ken hadu kat nu ngila ba nginang sio sa na pla ni ka pa so ba kan sne yengi ki dealers ki Nongsam Khaw Reshon apo kan ni ka state jungi ba fila ken ban pet hanu kom pila penyerap ingi Nongsam Khaw Reshon bangir imton ge bang against the government ngir imton e ban against department imton e ban ya persya nang ye train kat baka DC supply bat ki inspector sang tu bat ki concern officer sang tu ngidon ke jidai ke bajan
Ndai bat ya ka hok bat ni kwa ba ka Sorkar kan le ke berangkam ke ba ka hok bani ban a yang ni ki Nongsam khausen kan le kata bat kham tam eru ni dokumen shisha bani to ipi ba menta minister concern jungi ba pe ni ka food and civil supply la dei iba peston tin song but ni don ka jing kemen ba don ka jing kemen bat ka khobor ba pha le si da fi osno ni phiru kumi ba long wenik senior member of cabinet pin scope pin so to ka shan bangi kendo ngi ba peston in le kata ba ni kemen ba hoy ak leadership jong i ba bat ni ka ni ka food and supply matrai ni don get kemen ai ba peston ba kham tame lalong rio rong ba in so to jing ju let's say in college department ke ju in study in prakhat hoy ka desh ka ho to ka ni ka jing don kam jing ni ki demand jing ha to ki dei na em ne nek dei bom bakla ne let's say kin study maki kam tip maki ki kam start maki let's say kumno ban le ban yarap yang ni ki dealers let's say kini ka jing let's say ni jing don kam jing let's say da jing pet jing i ba peston let's say ba kam tip kam bha chu ye ni ka banta let's say da we pat kala ti la siu ye ki dealers ni kemen mengi Nongsam khausen ba in iri la ban yarap yang ni ban isne yang ni ki Nongsam khausen ba ila ban yarap ban ai ka hok ban ni ban yo let's say in kam tip ha sam iri ideru parado prakasimi in kam tip chu ka jing ban ni kan do na ka por tengi community haga leadership ka jipnya ke jong i ku minister ba pe ani ga food and civil supply ngai pai ba peston in ai ni khobor ba ban ya ke ba ka ho ngi ide ban yo habide ba ka ni ga NFSA sakwe ka point ta jing kalong ba point bla de ka EPS machine habide ki ka machine ni kwa pani thu EP hang ni ba ka government ka implement ni ka machine nado penai aja kat nyo hapo DC office hapo de dambakla hapo de long e DC ba Pyntreikam hatu potang spomut dealer la jet ban using machine tikia ki por kumta le se don ka thut hanu hang tai le se tu machine ka kham le se ka kham long kum ka plan government te ka su sangen akum to te ham mana ni bat aja pho pa de number directorate kala issue yang san report li ben machine Shaki fair pressure tak kot ki EPS machine Pyntreikam haki hapol basam Khaw te habide ba kening machine ni ni khalian ka fair pressure ni dokumen shisha government of Meghalaya shisha bale bakla one ra ni machine ka jingwara chu ni machine ka lomba ban pen streamline ya PDS system apo state but Meghalaya ba kowe man numdan chu kata ka jing bam sap ne ka nunu ka jing bo Khaw body hop ban one sik pe ba lemba ki fair pressure lemba ki agencies jongka wholesaler kinyo ya kabanta ni imton ni nakalian ka fair shop dealers asin imton e ban persya ini machine ni kemen sha ban isutunat sha government ba kawara ini machine ten diat pada idon katuk ni ilap nong ijing thut habe dei bani machine tingi skwa bani thu ya pi ya government ba ni pra dealers ni ba pen company machine ni kendo katuk ni ijing en dia let's say ka government ani smart kan pen bhasu itu machine khnang ba kan Pyntreikam pha kumong tin pran kalong 100% kan pha ka Pyntreikam ti we ni tai jing e bangi ki pra dealers ki na ka post por ki thu ingi ka sing gyong ba ka de ka net problem internet problem ho ni tips for states ka yi planes te ka ya bed ka ni ka machine kalong pha le se ngi post ji kalong hilly area te don ki ing sam mom don network te na kliang te teng na magni machine ho ki ka kalong offline but the thing dan kam internet but hapo bo download but download ki data na mandala deng na dep seal na dep sibu mata singi nya na sam Khaw sibit jemit ple nya upload itu ka seal nya upload no kana makatu data na dep de kayek kana ki ka ki ong na po directory to ki staff yung ba katu data ka push po Delhi teknang ba ka nya bet kinega system kana mangi supaya ba num do jutut po internet tingi si request ya ka Sorkar kan penbhai ni banta le sing isu ai jumut ang ne da de bakalong pala ru le si shaki dealers bar khoi da kala ka Sorkar ban ai tang wifi ru kala bha shibo ne namar ba ladam don network teng kam ni man si bang ya pen kam se ki we back internet le si personal wifi ring don te kan no ki dealers ka ni ka jing e ni kendo
sakat nubat ngin ring sa wifi ngin inum la shu ban le kata inum la shu ban ring like jojong ki wifi ti chi request ka Sorkar man pen bhashu ki machine let's say de ki be kila nanti ba kanam bak internet kanum kania bet kanum don nu ka jing e bangi kendo ngai nim dei bangi ong bangi against machine am ni ngan ong me ga jo ni priang ini machine bangi stunat ru ba Sorkar ka kwa ban streamline lembaga ni machine ti tai di iwi ni jing e ba Sorkar kala pen pha na ka post kanam mai ti machine ini bet bat ka we de ngo ni skwa pen pa ne ba kum ka long menta kum po me kaliang idan kum pasaw jar tam iduna ki Nongsam Khaw Reshon ki fe shop dealers hapo Shillong cities idan kum ba aspa tam iduna te kri ni shu ongi ka Sorkar da long da fimut pen use kene ka machine ngatrai ni kong kistang shpongut hadin kistang 100 pungut tinga kwa nong da long ka bala so ba ai ka machine sin ai bar khot se nai ai ndiat nama da kani ga jingle ko ni ka penya pher jimut hapo shnong athao hanur ko pher jimut namatai shubo ko ma shnong jingi ki ma dan sa sangun ki dealer ki ba sam Khaw Reshon armut use machine shubo line sound ki use machine ti Nongsam Khaw Reshon ki ong teng dali sim Khaw Reshon hatu dealer kaslam pala hable kumta sup balik hai tai we dealer ki ongi kita oh dali hatu dealer sim Khaw jing sup non kam yang lain nama kim use machine ang use ka kloi ka Pyntreikam ka kloi ngi sa ka ka por balong pandemic umta ngim ko mani yang slam mani krem slam sup balik sim Khaw ni tu dealer balik ba im use machine ting chu request ani Sorkar da balong bala ada pi kwa mun Pyntreikam ni ka training machine to ai ka long bet 100% kan Brockway ka Shillong city ni Brockway ka state ada file komni ni ki Nongsam Khaw Reshon idon gi jing so magini jing so lawara ki input chengi ki nong elam ki ong bak ha chinong don ki benta ba ong kumta ba la ba sim Khaw ni tai ble im Pyntreikam machine teka ti itai don jing pher jimut nre se itai la man pen phan ka leng ka government na leng ka directorate ka ba a yin ki machine ila ban pen bet itai benta khnang ba pe ba kin I hai ti reset ba ngi yo kata u Khaw si banai ka pa ti reset long e ka belong basutnat long e ka belong transparent hak ji dei mangi bat ki Nongsam Khaw Reshon long e ka basutnat man Pyntreikam ni ka machine india ru ngasko am pen so hang ne ba hak ni jing e bar khoi bangi kendo na ji wa mi thu hang ne api ba didon ki dealer zo la bon ki la design didon ki badang mud ban design beli ki ong kumta ba ki ong gimla aso pan kersyam sakat nu sei na pla kat nu sing nang nap sei na pla ka bai ket nyo Khaw lai tingka na Sorkar ngin de biang lai tingka si ba te ka bai ket hap sei na pla kito ko ong mane ki loading ki hap sei ka bai keli la bon ki dealers ngai tu pi la so snei don ki dealers ki ba don bat ni la prapo kerta ka kidang don ni ka business ki ong ngai resang ni chno ngin bam do e ki seo ki peniat mentam ta sim di seki khol ka sim di seki seo kolong bayar pateng kene business ting isu te dona ki bla resign bagi ong imla asu te bakhado e askwa ban request bakhado e ban perkut biang kene ba ya kwa ya Sorkar sus ya kene ki jing don kam jingi isi ki demand jingi let's say along genuine ha jing start ki peniat jing ba plus 2 ton song ni kermen ba ini ki jing e ba kindo na passport lesing sa yo to so jing job in sa yo abang tresto ma bang iru ni sam hok yu Khaw spit ba na ka por but kumenta belong ni pandemic ngim don gijing ting dismit ni don gijing deal ba ni sam be im ong ngim sam Khaw chu na ta ni ka daw the humility ba gijing tresto jing katas nam na tresto ni humility ha gijing star jing ba plus don song kum minister ba pet menta ni ka food and civil supply in le ya kata but ni kermen ni jo ni long ba job ba ni yo ni ki jun kam ki jungi ba ki jing man jungi ba ni yo khana mila ba ni ya khamat khani kam 2019 hadu munta I claim your commission 2019 April pia te kamut katul along kum khat khandai mon ti munta March sakhamat lami ka dai chana ke bat Khaw to one free kataru long kum khandai na but khat khandai na lalong arfo prap na ni claim your our commission the main de kata ba ni ko request ka government ba kanang ba munta de pandemic nolong sodong da kapla pila suntu ingim la pulon de ka bhavan ya release kadika ta po 28 allotments number 2
kani dei ban yo sispa sapolai tingka sikunto alini tang bajaga sispa sapola ki ai ni tang hadu sispa arpoi te katu basa pat arpo tingka arpolai tingka karbaya mi indifference katu nadu starting 2015 hadu menta government claims you tingi ko ahi ban request ka government ban kan calculate kan mi kan no ya ke man laki dila su habun pelai no ya khataru nomor mengila dan kamha i dealer joni minta sistem ha bani survive kata lalu nomor 1 doorstep delivery dengan pencai fi kumba oni ba kadi ka system jong doorstep delivery kamu loading carrying charge and unloading loading na pa jaga ba government designated depot lada loading na designated depot kali ban poi hadukan jung dila te hadukan jung dila kadi unloading kini bara live process under transportation scams kani all it comes about 100 rupees per quintal nadu 2015 hadu mentangi claim yo tingi kwa wakaturu di ban calculate kadi ban yaki dila jung nama katu kala dei ka hak jung dila which is ensured in a national food security act only these 2 points and what he said regarding EPO's machine this is fine. Plus here if you permit me, government la IT biangingi ban leda ka adhar. We are doing. We cannot go against government orders. We are doing. But we'll just like to inform you, 20-30% people only they have adhar. Everybody is not happy. So what government will do, will not do, I don't know. Because this machine will be connected with the adhar. Can the machine after Aadhaar by Mila de collect kini connect lang kan selang online tementah hangni kan machine ru bala kumba iba secretary lawan ba duna ti kumtahi duna kamu 10 and 60 kumtahi kanika Aadhaar bakin link inde nyium dan bara apa sulo bara apa Meghalaya nama diwai ringi la yo ko 20 to 30% garhol singi la yo ko 20 to 30% satisha boy ringi la yo kan ko ako hado la 4% brief kinong ba Reshon ki don ki Aadhaar ti laau government ni ban pan ni dang pan tang kitu apo la 4% hi lawan ko ba tu basa pa lamut majority la even like Nsfa munta claim la ya kada nama ha Assam ni Aadhaar claim China NRC but negara NRC the people of Assam they have not enrolled into Aadhaar process so the supply department has exempted ngakwa ababri jungi ready ban exam halor yakatu 1 point only with their permission I would like to add we have demanded lots of other materials to be supplied to this thing because other states are supplying so many materials marba so we'll request our government if possible please include some other things at the same time we are trying from central also we are trying from our Liang Dunga All India Fair Price Federation we are trying our level best to see that other items is included edible items is included in a PDS in Meghalaya and as a whole in the northeast and I think it will be. But the problem is our secretary is not feeling well. He got a COVID positive. He's from Calcutta, Mr. Biswambar Basu. He's in a hospital. Thanks to the concerned Minister of Bengal, Mr. Malik, Jyoti Malik. He has taken a pain to these things to arrange a hospitalization for him.